Sa proglašenjem nezavisne države Hrvatske dolazi do prave eksplozije srbomrzačkog raspoloženja koje zahvata vrlo široke slojeve hrvatskog naroda. To raspoloženje temeljilo se na dva veoma jaka stuba, ideologiji ekstremnog hrvatskog šovinizma oličenog u ustaškom pokretu i rimokatoličkoj crkvi. Upravo je njen stav doprineo tome da veliki broj rimokatoličkih sveštenika, osobito iz reda Franjevaca, lično učestvuje u vršenju zločina nad Srbima. Vatikan, koji zvanično nije priznao nezavisnu državu Hrvatsku, već je diplomatske odnose održavao sa Kraljevinom Jugoslavijom, preko svog zvaničnog predstavnika pružao je punu podršku većinskom delu katoličkog klera koji je bezrezervno podržavao režim Ante Pavelića. Potpuna afirmacija politike nezavisne države Hrvatske dogodila se već 18. maja 1941. godine kada Papa Pije XII prima Antu Pavelića. Iako privatna i neformalna, ova audijencija je imala sve elemente zvaničnog prijema jednog državnika. Tom prilikom Papa je izrazio svoje veliko zadovoljstvo učinkom novih hrvatskih vlasti, te je kao znak svoje naklonosti poklonio Paveliću krunicu, smatrajući ga dobrim katolikom. Papa je primio i Didu Kvaternika, čoveka pod čijom su komandom bili svi logori u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Kako saradnja između ustaštva i rimokatoličke crkve funkcioniše u praksi, najbolje oslikava primjer sveštenika Srećka Perića. U proleće 1941. godine on se sa oltara crkve obraća okupljenim Hrvatima sljedećim rečima: "Braćo Hrvati, idite i koljite sve Srbe, a najprije zakoljite moju sestru koja je udata za Srbina. Kada završite ovaj posao, dođite k meni u crkvu gdje ću vas ispovediti, pa će vam svi grijesi biti oprošteni."